To je mnogo manje duva vetar. Dobižu. Stigli smo na mjesto gdje će da beremo borovинke. Sad će Vlada da uzme svoj pribor i alat i da izdemonstrira kako treba brati borovnicu. To je borovинke. Treba brati kad gi najdeš. Da, kad ih nađeš sve grebulje, sve čizme, sa 2 lavora. A ti ako imaš najke pomenuo? Najke su najbolje za borovike jer se ne klizaju. Imamo razni modeli najke, imamo Vlada 3 para nosi, zavisno od vrste terena, da li je mnogo klizav, da li nije klizav. Da, imamo letnje, kišne, zimske, polukišne i tako dalje i tako dalje. Sada obuva specijalne trening, prvo trenira. Znači 15 minuta zagrevanja za borovike i obuva trening. Če napred malo da zamirišu u kola. Da vidimo namo Luka čuva goveda. Tu su krave zlatarske. Da ispašu. Luka ga nema, ali tu ne spava sigurno. Evo da je jedan izborčić. Sa lekovitu vodu. Sa lekovitom vodom. Izvinjam. I to. Da vidimo gdje su borovinke. Evo tražimo. Evo jedna, ne možu da naberem. Borovinka, to je dobro. Evo Vlada će da pije vodu. Krenuo je. Za sad treba da napuni bure. Vlado, pozdrav gledalcima. Prošao jedan sad kako beremo borovike. I ovdje je Vlada. Tamo to su sve borovike. Tamo nije Vlada. Evo ga dole belo bure. Evo ga. Vidimo koliko je to daleko. Baš daleko.